Hagawi gijing japlo ding belajar kami itu akan dari trip Jemang kading gebelak keling kalau bamdu esal kali gidukan kemudian harut surok agak tan bijoy kemudian marjan ke ajmera. Kini gidukan gebelak kembing dikentut gidukan fast food gidukan kapsnyo gidukan dairy bagawai pak gidukan kemudian kimar ke bonjat. Kini gijing plu belajar kepor kemas pobuje menmiat hagaba marsemi i gijing sedang kelang kading kibrio kemudian agak dairy kilesai no gas lenda kemudian hapo kini gidukan. Kani kelayada nak jeng betai ke pusur kai ke belak berwanra ya ke jeng jular ke bakrau. Lasuba bakading kelas sedang pur nengkong nak kedukan fast food. Balasuba bakading gelak bandai nak jeng tut ke boarding. Habayo yang nak jeng tip artili kali pelip ding nak keperat fire service kelapoi kloy sekali kejaka bad lahir mardor ban pelip ya keding. Nama kejeng jan jong kajaka pelip ding kino pelip ding kilala bantem ya keding ha kepor ke bobiang bakane kelayadan giloi pak gidukan kiben marjan na kejempur keding kadkom ke kubor beliau lum am semladan kedung kejing mensau gibriau agane kejing ja lan kejing jular ke pusat kai digi mar ki mata ki badan hagini ki sabteli gidukan Lele, pikalan. Kanda pitharai kan ni kapisa. Kali jono kan ni. Ba, ka hospital tinggal aja kai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hapsi ukat no ma? Kasurkar kalak siulut ikijing lut jing separo. Namarman kaway pagkaway kaminsim kalong kabakordor.